Ngapain? Bicara mah kok. Inai rubaine, inai rubaine. Iya nak. Inai. Alle pawan ko sai Anjol tata nu kenapa dole na Ajar sai Pak Guru sai Ate akorodo angale panjang Oh mana? Kenapa kok? Inai rubun inai. Iya anakmu. Anakku. Anakmu. Gampang itu gak pikir rodong. Apa pikir ke rodong? Apa lah nuang ni? Apa lang pikiri? Unan tunatawan ito susah. Tena mo ni pikiri. Ya pahan sungguh. Gampang ni. Neknya dende. Nyonyok di baju-baju. Nyonyok. Para lu ngapa? Ale ame do koperasi. Makna ajak nak ke susah Narapi tompi bulan rumalah Nunu patujuan mange asuro Kamame mami. Ebe jatku mami ku papita galau Sungguh becakku, sere-sere main becakku dong. Gua pita galam po deh. Una susah tawa tena mo nagpikiri. Anje balu ke membe ya? Balu ke membe sungguh, balu ke membe ya? Kamu ngerang. Ngapa nak ngerang? Kalawin. Ruwag susah dong, ruwag susah. Nang malaki ulung ko inate. Anjo anak nu tena nyono kana. Kanyonya kibaji-baji. Namun Di pangale ampi doe koperasi. Una natawan to susah. Tena mo nanikana. Anne, rini anne. Oh amak na ajak nak ke susah Narapi tompi bulan rumalah Nulipat tujuan mange asuro Ebe cakku mami ku papita galau Jaring tiga tunggu. Kang mami do kapan? Anjo bembe.